In this lesson, we're going to learn how to tell the time in Māori using o'clock. For example, we may ask someone, ko te aha te wā, what is the time? Ko te tahi karaka, it is 1 o'clock. Ko te aha te wā, what is the time? Ko te toru karaka, it is 3 o'clock. Ko te aha te wā, what is the time? Ko te ono karaka, it is 6 o'clock. Ko te aha te wā, what is the time? Ko te whitu karaka, it is 7 o'clock. Ko te aha te wā, what is the time? Ko te waru karaka, it is 8 o'clock. Ko te aha te wā, what is the time? Ko te tekau mā tahi karaka, it is 11 o'clock. Ko te aha te wā, what is the time? Ko te tekau mā rua karaka, it is 12 o'clock. We have an extra word when it is midday. Ko te aha te wā, what is the time? Ko te paupautanga o te rā, it is midday. And don't be like Cinderella and forget about midnight. Ko te aha te wā, what is the time? Ko te wehe ruatanga o te pō, it is midnight. Tēnā karawhiua. Give it a go.